Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faik Ibrahim bin Faino. Jadi saya akan ulang surah-surah yang dalam Al-Quran, tapi ayat sekali saja, tapi saya ulang 10 kali. Yang pertama kita mula dengan Al-Fatihah dululah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kita akan ulang ayat, tapi nanti ya. Tapi sekarang kita mula dengan ni dulu. Esok baru ayat kedua.